So mobile ta gamiton na to no para send tag funds from coins.ph to Bityard, and namo ko to iga request no. So dara to dara kani siya si Greg no. Yang gusto video from Binance XRP to picture tutorial daw. So Binance to XRP same ra na siya pod, pwede ra po na siya kuan. So sa coins na lang kung bahaton coins.ph to coins.ph XRP to Bityard, para sa mga wala pa Binance pwede ra coins.ph inyong gamito no. So sige tag coins.ph. no naman ni siguro 30 may ako kung sulod ni kaniya coins no. So na 34. So buhaton ninyo first, mag funds mo sa inyong coins.ph through the country cash in no, pamaagi tayo Palawan instead of Western Union, pwede pa GCash no, e-wallet ra GCash. From GCash send niyo sa coins.ph para naisulod inyo hang coins.ph. And after na masudlan ay tas convert no. So what's that? Crypto, where is that? Tara, so wala dari day na display no. So dito sa all and then convert. So diri list na to ni PHP to XRP kay mas barato no. So PHP butang kadreg, let's say balig 2,000 no. Check sa natong Bityard ug pilay minimum niya no. Pilay minimum nga deposit sa Bityard. Asset deposit 949 na bili no. Deposit tapos XRP no. And then minimum is 100 XRP. Please than this video. So dapat above 100 XRP ang inyong i-deposit no. So balik ta sa coins. So pag 2,000 ato ibutang kuan ra 84 XRP ra siya. So let's say balig 5,000 3,000 na lang no. So 3,000, so natay 126 XRP no. So convert. Alright. Okay, so payment received. Matic na siya. So PHP, so nakuha ko 3,000. So nanata diri dayon sa XRP. So nanatay 126. Now isend na to ni siya sa Bityard. So para mag-send ta tukog fees no 3,000. Ang nakuha sa to is 140 something. Okay ra. Okay na po. No? So direta no sa send. First ato sa XRP na to, tapos click send. And ang pilion na to is enter XRP wallet address. So duha siya. So kuha na to ni XRP address diri sa atong no, sa deposit atong ibot atong ganyan no, tapos XRP, tapos copy nimo ni address. Pack copied, paste nimo diri, and destination tag copy ulit no, 174638, paste na to diri, boom. Okay no, so kaning kuan ayo ni i-check ha, paste na to kana man tay destination tag no. So that's it no. So send XRP and enter amount. So na siya fee nga 0.45. So pwede na to na siya 126. So 126 na no. Then natay balance nga kuan kaniyo mo na itong ito muna ko color para mo na itong balance diri kana. So atong ibutang nya na fee man nga 45, so 146.95 pwede da no para matilok 957.
So ano, 1 ug 2 45. Okay, napatay na bil 45, so okay ra na. Kaya usay di magura siya mo success basta malabian po, no. So that's checks na nato. Tapos slide continue. So kana verification niya na sa inyong ano. So dara, no, sending reference ID na to is kani. So waiting tag mo sulod to siya sa ato ang success pa man siya. So waiting ta natin bilin 0.41. Well, kaya na siya. Silyo na lang na diya. And hulat ta sa tong bityard nga moabot siya, no, dire. So maybe pag coins PH siguro it takes more than 10 minutes, 15 minutes siguro. So balikan na lang siguro na ako, no, if naabot na asset. So wala pa siya, no. So wala pa tayong XRP, 0 pa. So let's wait lang and mabalik ko. Undagon ako akong record to 10:40 and para may balo to pila ka minutes, no. Sige, see you ulit. So balik na to, no. So 10 minutes ra gyud, so naabot na siya sa tuwang bityard. And para ma-check na to ang status, kita kita na to na siya sa coins page sa tong blockchain, no. Dire XRP, tapos history, then kani, and kani show external reference, no. So muna kanindot kay may balaan mo ba, muna kanindot sa blockchain. So dra transaction details, no, from successful na siya, from coins page, destination tag destination tag the bityard na gyud. So okay, so ato ta sa tong bityard. So asset check ninyo, tapos dra kani asset, tapos account. So $64 in total asset, but ang kana ni XRP pa. So ang buhaton na to ning XRP, pwede na to ni trade sa spot o gusto mo spot, no. Pero more ang purpose ani mostly good sa kasagara mo butang is mag copy trade, no. Pero before ka magka-copy trade, USDT man ang kinahanglan. So balik ka dire sa asset, no. So kaning XRP convert nimo ni siya into USDT. So convert, and then TTH, no, dito sa TTH XRP, so nata to USDT. So kana, no. So convert automatic 59 ang maabot sa tuwa. So okay na ba to? Ay, so wala pa, balik XRP, tapos exchange all, tara convert. Ay, nagloading kalodi. Check na to kayo, kasi nakaduha na natong slip. So asset, tapos asset. So na-convert na lagi ganina. So dara, no, 64 USDT. So next move, ay wala pa may account no, himo mo diri sa link nako para ano managhantayin para mag-guide pud ta mo, and ma-add ta mo diri sa account Telegram. Dara. So diri sa Telegram kani sila mga kuan ni sila sa ko nakahimog link, nakahimog og account sa akong link. So diri ko nag-update sa kuang wins and loss sa daily trades na kuno kay naman po ko copy trade. So kani naga sample kaniyo atong March 5 win 105, loss 50%, so 55 net, no. Then
Google Meet pod mi. And gahapon 157, wala na akong butag dito. 157 minus 45, so 112, no? So dere pag dere mo sa calling mag-create, add mo dere, no, para mag-update. And amoy mga pangutana pwede ko motobag dere. So himo lang mag-link and balik na sa copy trade mobile lang. So copy trade mo ni mga top traders, no, pero hindot ni sila i-copy kay mga karaan na gini sila. Pwede na to set na to diri 10 or 5 lang kay kamay ra matag funds, but let's say 10, no, kanara i-list di ayan na nag-list din ang uban para automatic og say close nila mo close ninyo. So copy wala po, okay, naka-follow na automatic. So ang ako po day og i-follow ninyo, but pwede po niyo i-follow good. Pwede po dili lang sa observe lang sa mo. So manis ko no, so follow, let's say 10 po akong ibutang or gamay ra man, no, 5 minimum is 5, so pwede na copy largo. So that's it, already set na, no. And mara to, and na po may mga pangutana og sa request na to sound pagbuhat, and natay upcoming Zoom meeting this week ata, and maghatag tag $10 sa pulo ka tao or 5 ka tao, whatever. So pag namo sa Telegram nako, so makapil mo ana and na may chance nga mo daog pud ato and guidance nako. So thank you.